mala lutkica, ma ja svoga gledam dedu, ma meni je deda, ma jeste moj deda, pa moj deda, ma to je moj deda, neću da pričam s tobom tata, tata neću da pričam, gledam dedu svoga, ma deda. Nije mi izberajte Milanu zakonu, Nisam tako. mene revolozila, radi kažem na Lincoln. Когда твое лицо не вижу, грустно до душа сижу. Когда твои слова не слышу, мне кажется, я не живу.
Evo, gospodine Komšić, tako se kao krije od policije ratni zločinac Ratko Mladić. Zamislimo samo kako žive ljudi koji se ne kriju od zakona. Imate li komentar neki? Mislim, ovo je sve snimano u posljednjih nekoliko godina. Zaista najbolje oslikava odnos režima u Beogradu prema najtraženijem evropskom bjeguncu. Znate šta, i vi, evo ja ću sebe ubrojati u te ljude, više možda smo dosadili ljudima stalno vičući, kukuričući, kako god hoćete, da Beograd neće da uradi ono što bi trebalo da uradi i što bi svaka normalna država zapravo trebala da uradi. Eto, i u pravu ste, vidite kako se krije. Iz tog razloga je teško dostupan. Vidite, zanimljivo je. Vidjeli smo tokom ovih snimaka da obožavaoci ovog ratnog zločinca dolaze da se slikaju sa njim, da imaju nešto za uspomen. Kako komentirate zapravo činjenicu da nijedna od tih fotografija se nije pojavila u medijima? Dakle, najsvježija Mladićeva fotografija je stara 13-14 godina. Ovi snimci su nastali prije nekoliko godina. Kako je moguće da to tako bude zatvoren krug ljudi i da sve to bude dokumentirano, očigledno su i radile i obavještajne službe i sve ostale stvari? A dobro, ipak se pojavljuje u medijima i bit će vrlo interesantno sad čuti šta zvanični Beograd ima da kaže na ovo. Hoće nam se tuži za fotomontažu? Ma ja, vjerovatno će biti fotomontaža, to se danas modernim tehnikama može uraditi, ali vam kažem ja, dok sam bio tamo, to je javna tajna bila. Da je on tu i gdje živi i sve, ali malo prije sam to pomenuo. Struktura koja stoji iza Mladića je vrlo zatvorena struktura. To je vojna struktura i ova konzervativna politička struktura u Srbiji, koja je sama po sebi vrlo zatvorena, dobro organizovana. Vidjet ćete, bar ono što imate namjeru sad prikazati, ta struktura dobro funkcioniše. Slučaj Perišić to najbolje pokazuje. Jeste, kada ste to pomenuli, evo, posjedimo je naravno i te snimke, budući da se Mladić krije, niko ne zna gdje. Pojavljaju se na snimcima neki od čelnih ljudi jugoslovenske, srbijanske